ako ang battle cry to change the healthcare system of the province forever. So magsugod na itong groundbreaking next year. Mangimbitar po ko ninyo tanan ana because ready na, and it's been makatawa ba mo ko ana because kanang gidaot ko ba na dali ra kaayo gi-approve dayon na wabis laki balo it took me a year and a half. Gituyok ba namon tanan mga hospitals to get what is correct because this is only one time ra ba yan we cannot mess this up. Once itukod na to, build it and it has to be correct. Action! Balita! Muna siya i-istorya na ako. Depende na mga katawan, number one. Number two, depende po na sa kitasan. Pagsalig rago ko sa Ginoo sa unsay pag whatever comes will come. Pero what I have been doing now, what I have been doing from pagsugod na ako balik sa gobernador until now, I hope ang mga katawhan will change. I have been working round the clock, going everywhere. Much more next year sa pagbisita, pagtabag niya po ng mga proyekto. And also next year will also be the year na musugod po ako ang battle cry to change the healthcare system of the province forever. So magsugod na itong groundbreaking next year. Mangimbitar po ko ninyo tanan ana because ready na, and it's been makatawa ba mo ko ana because kanang gidaot ko ba na dali ra kaayo gi-approve dayon na wabis laki balo it took me a year and a half. Gituyok ba namon tanan mga hospitals to get what is correct because this is only one time ra ba yan we cannot mess this up. Once itukod na to, build it and it has to be correct. Dili kay sayop diri kay kani na dapat. So it took us a year and a half just planning lang planning, designing, unsay kinahanglan, talk with the doctors, what is needed, unsay ana. Took us a year and a half just to prepare the plan. At tinuod, sanggunian kung maminaw ka, muro dali ra tinawon, but in the background, apil na sila tanan mo nang wala kaayoy issues because I involved them on the planning side. Lahi maguding naay nang daot nako na di man gusto sila mo involved. Ila is aprobahin na. So kaning mga kulatan, natural. Ako is magsabot ta mo niya itong plano. Kuyogi ko. So trabaho. Pag abot na sa panahon, okay na kay. Dahig naman tanan. Tapos paghatag dito, wala po. So kita ni mo, sa man yaw-yaw jud ka dito, natural magyaw-yaw jud ka kay ako kay kalibutan nga na acting project na, di ba? I involved everybody in the steps going sa panahon before maabot yun sa sanggunian. That's how it works because that's why tanawa. Smooth kayo. Kay yapil man ako sa tanan. Wala man ko ga ija-ijaan sa dili. Muni akong gusto di magkuingana. Ako is muni problema, muni ang buhaton. Muni atong plano sa man okay mo. Kung sa may gusto ninyo, kanahan mo na amo. Actually, the original plan, gamay kaayo ang emergency room, pagtanaw ula-ula. Di ba na pwede? Di gi-triple na mo ang size. Ang first floor, halos ka nga puro emergency room kay mo man kinahanglan kay nanto. Malanta ka to sa provincial karon, lapas man gani. So actually, we also have a project in the original provincial hospital to extend the emergency room kay kulang na gyud kayo. Gamay na gyud kayo. So, changes has been made along the way through the planning. It was not done overnight. But it was not just 20 minutes. It took a long time for consultation. It took a year, almost basically a year, just to finalize everything. Hindi sa yun, madahan, bangko, loan ba yan ni bangko? Land bank, musugot na gawin na, galangan. No, everything has to be correct. Everything has to be in its proper place. At kung dili, it will never succeed. Kung kanay mga issue ba na, ako di magumutagad kay Kipro, mukos kinasingkasin ako, tinarong tanan, issue nila, why not? Pero my work and my project will speak for itself. Action! Balita! Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.